What's up, ladies and gentlemen? How doing? It's your boy, Mr. Zin. Ha! Kari twaraburanye. Nizere ko muri kwinda cya cyorezo. Then, uyu munsi umuntu turi kumwe. Niyivuge ninde? Ninde? Itahi wacu. Uwo mwamwumvishe kari Bruce Melody. None se Bruce Melody, muri iyi minsi usigaye ufite ikihe kibazo? Dore mpora naniwe. What? Ngiye kugutsibura. Ibyo ntabwo ari byo. Ako se, mbere ko ngutsibura, ubundi ibyo bintu biterwa n'iki? Living fake life, gumagumira hagarara. Ya pore nyine. None se nawdo Anita Pendo, nayo ni manzi nabo bose babuzibira. Suswe abagabo MC muri guma se. Kristo Yesu we. Nakundi nyine mwihangana. None se Bruce Melody. What? Je ara ibintu maze iminsi numva ngo abaraperi bo mu Rwanda ngo cyarabayobeye ngo na amafaranga bagira. Ngabwo abaririmbyi nimwe mugira amafaranga nibyo cyangwa n'ukubeshya. Not quest dance. I die. Nyamara bya bintu birakaze we. Gulugulo. None se Bruce Melody reka nkwibarize. Ubundi amakaritsiye ukunda gutemberamo na yahe? Kalambe mukajas. Ahandi Gogosi nyamijos. none se muri amakaritsiye uri gukoramo iki? Bamo bagira. Reka kandi se ubwo urakomeje. Yeah. Siko bya bintu bitazoroha. Yeah. Ese mwana Bruce Melody hanze aha urabona bimeze gute? Hanza koko ni hanze twarakwamye. None se byabagendekeye gute? Ni nkoni n'imisumari twarabambwe. Oh hell no. Ese hangane. Ese baramubambye kandi ari umwana w'Imana.